Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki nong song snong jong kasnong nong rim nong ladau kilator puk menta kasngi ka shitri unai leber arajar arpuar sa office trekam jong ka hima melim bandawan au acting sim ba udai ban ai sernot no yo rang ba snong jong ka tei kasnong uba karbinus lingdo kilaya tho ba kinong song snong kiladak je yo rang ba snong nado san banai benshwa henry hado mentaru ka office jong ka hima melim ka klem ai sernot satya henry kala shipung penbando acting rang ba snong Kadbo Menteri Kehima Melimpat Menteri MB Karlukhi ula pensyai bagi jing thong yo acting rang ba snong kalong tang ba un pek shipor khnang bagi kam jong ka snong kin yai bai yai renti henry ki pai ba kim snong tho satya ula pensyai ro bagi jing ji rang ba snong ka no ka snong dei ban bo tarik do sim bat un tha ki menteri ban lek sakhilang khnang bakan long ka ba yai bai yai renti kat baka jingji rang ba snang jong ka nong rim nong da dapat kadai ka baka hima ka klem yo jingtem ibla isi bana mir ngi chencha Iwan kenang hang ni bangi dawaya la ka jong ka hok namar hak ini kisan benai ki baladem hadin bangi lajit ya orang ba snong ba pura jong ka nong rim nong ladau ya bakar bius lengdo hadu mentai bakar bius lengdo impat yo ya kesanan dai nak kata kadau datang nak kadau im yo ya kesanan ka jing hang lat hapo ka snong ka tau jongi kalong ka siapa palat kala khangi ki skim na ka sarkar kala khamrut iki ai baro khoi kalong ka jing mentoi na mentai jongi pai ba kala dulut Naka ay kadaw ka ba? Naka liang muslim utung yaw acting rang ba sinong uba klem itu dagi pai ba. Bat naka ta kadaw naka liang dagi pai ba ngi dawaya la ka jong hok ba usim hakane ka sni uday ban ay no yang sanat. Ya urang ba sinong bangi lajit dagi pai ba uba karbi sungdo. Kenang ba ka sinong dagi kandon no apa ka jing siong suk siong singai. Lajit haka arteri ubunai ba sipeu Oktober hajar arpuwe. Sin bat ki menteri rang sti rungi lawannya keren. Henry ki cupen dile kaya ngi. Kisi ong kum to ni kisi pendile kaya ngi. Tena kali ang tungi pai balong sinong ngi. Lahi ban susah bai ban ngin sa bai haka umdum. Kumne. Acting menta. Ulum lo kenya suka san jubor ki pai ba kenya ong bangi kuador ba. Hadin kata na kali ang jong ba kermen renghang bat dia orang ba sinong tungi menta ba kan bius. Kila lek ban ya keren bangin lek caka DC ban pan ya ka. Bor nak DC bangin yo ban pelong dorbar. Hadin bangil ayo ban pelong dorbar haka arteri Oktober hajar arpuwe. Hadin ba ayo kata ka pelong dorbar pai ba baro khoi. Uni ukurmen rapat uphet no kenya kata ka dorbar snong. Hadin gi bapoy kata ka dorbar snong ru majority sispa kat kentai ngur. Gir ba asda ken umde gi kentai gi ayu. Hadin bala poy ni ka dorbar snong de ndon ba yang do bakar bius uyang yang kumur ba snong. Tena kali yang pai ba ujit yang ya uken yang ba snong kontes. Habangil ailat ya karbius lengdo. Karbius undo udah acting pat udah ukur men renghang ubah syait pentut para bor ya kasnong du skim ro set haba mental kaskim MNRGS rungim yo ban tre he posnong kaying baduk kala dai ban mi rungim yo ban tre he posnong tang nak daw jung ne acting Maradin mungkin ada peluang itu dorbar. Kini itu berfungsi kiwan lah. Hadin bakiwan hadin minta kisah. Depai ba peluang ba ni kalian ngira tunggu cerman. Menteri orang dei karbius kermen lah tunggu bawa cerman. Hadin ba ayo order kadisi atau arteri berpeluang dorbar. Dan kalian kejuni ngira tunggu cerman. Hadin ketahui cerman loong ya pai ba. Gila em pelong em dorbar, kau ba om pelong, ada mula pelong lajit di orang buat siang, lajit dia ka isi baru lajit di sekretari baru membar baru, ada kita ngilap hak sana sebuah instim ngilap hak sekretari, ada mula ayah orang kedisi ngilap hak ini kita kam baru, ngilap hak harga waiter ni,
Sekretari. Ilang mo rin ni hawa iba lok lumar man po kanina indoor bar ay no pinya ka hok pagipan mani pagipan hok ipan super lagi pa ta hok ipan ni hok demi kung pa ba bali pula kan ay ka hok demi hawa ay hok demi hilaban syok ban tiak kan bagi mo Ngarap na kalian sungi hendet nomor kiwan kini kiwan yang susung cengkesnong berbodau. Jadi mari kikwa bani kuno yang siam tu siam bundan. Tinggal kuno berbodau tu lapisan lagi berpersatu. Makanya kada kausnong kada kada kajing bau susung selesai. Ya kaba musim berbar lah tu akting rumah senong seporang tay. Nama penjai ki kausnong tau ti. Nak kalian juki kilawan tab ya ka kot ni berkaji rumah senong. Tinggal dengan wakau kuno pun lah tak kajing jir rumah senong. Kadang dia kepala si mental dah baru kaki nak senang. Ruka tak ada bak kawak kilap pelang tu. Tempat ni nak kena bak ni kan mencintip. Kajing sia kisnong keberar pelak kerja kerum keram. Kadang usia muda bahaya berbu sengi berpelangnya kah. Darbar senang. Hak bak usia maka darbar. Sepai iki menteri banlek penyak yang tak kah. Jijit rumah senang. Kumolong lagi kena kesengi pihe orang jom kemat. Kayak bangla penyak hantai apa Bishnupur halu menteri. Dekat julang hai kumta. Jadi kini dengan ini nong susnong dah kabur miki nong susnong jangka normal dong te. Nisutu yang kecil kam kejoki. Te ini ka cikadu ciki bangga mentang ngansa. Bersama sosial musim sesiam bela. Kena kam susnong ti keladon kini ki Arsenal kumta ya. Keladon ni cing bom ya be tam. Te bar apa kata ni persiangan ban pura babat. Musim nom ay sunod dingim tip ta ka daw wala ka taro pag wan ha ka ne ka ying dong ba ka musim nom ay juba patang si tiro bale uting le ayu yani hilang ku hilang sam sinong kada ulap baka na ko ka jibak la one thing trend mo kan ka wa bat ni dawa ba ya ka ho ni ko pa ba no sinong ba uday ban ay jing wan ni du jing musim ha ka ba nang ko musim udan henre upet no umi no yimtip na umi ujuk penat ini ne dai nak kata kada umi ab siap kat bangin pat iyo ya la ka joko ginong bud ha nang ni sakmat ba nakaliang dungi kum ginong sunong hi ni dawa be ha ka suru pai ba usim udai ban aya ka sunot ya urang ba sunong wala jid dak pai ba ami urang ba sunong wala jid dala de ya la de sunong ken ha bu ka klam pandemik ha ka ba nakaliang ka disi kam ai ka no ka jing tho bangin yo ban lumpat ba deng ka kram pandemik henry ha kata kram pandemik nakaliang urang ba sunong ulo wan ya kren bat upaim ulo ai biang ka sernot ban thamai sa system henry ha po kata ka system ha deng ka kram pandemik ukni biang ka sernot na ba kar bius lendo ban u ai ka sernot syau acting ba ma uhi lajit ni nakaliang ka sunong ikram jit yo ontang kataru hadin kani ba ulajit yung kau acting rang bachnong undi acting rang bachnong try ha bachnong dengi undon ka no ka jingtip nadu ka yak kaim ha ka no ka liang undon jingtip sa ka weiru hadin kata ba nakaliang ka disi kala ay ka ordar bangin pelong ya ka dorbar namar nakaliang jong usim uang bangi day bani yo ya ka dorbar hadin ba nakaliang ka disi kala ay ka ordar hak adrik oktobar ar hajar ar buwe nila yo ek ordar ban lume ka dorbar
Barsnong. Hadin bangila lumia ke Dor Barsnong. Ngila lumia ka Dor Barsnong. Hadin bangila lumia ke Dor Barsnong. Sispa kat kendai ngut kirang ba kia poi namar hapo. Kahima melim om ki kan thai banjit rang Barsnong dei kirang ba. Sispa kat kendai ngut kia poi nak sispa sapusan. Hang ta uta ukermen rang hang udan lang kum wakting rang Barsnong. Haba udan lang rangkat ke polis departemen ru udan lang hakate kesngi. Hadin bangila depjit ungi ukermen rang hang upet no kenya kaneka. Kador Barsnong upet tang nyewut. Petang nyewut bai ba ru koi om jit rang Barsnong ta hakata kesngi. Om dan mo kontes la kontes itang iba kar bius leng do marwe te ila yo ma iku urang Barsnong tadi nak san benai mentangila yo orang Barsnong muslim umpat aya kasarnat dei nak kata geng gadawa une waktu musai pentut man kasngi man kapor nadu kiskim MNRGS num yo syu Barsnong kiskim yang baduk nginum yo syu wat ki umpam umdi ki badai habo Barsnong ka tawru nginum yo syu tang nak daw ka jingle jong ne u apting rang Barsnong ba kermen rang hang